لێ تەماشەوانە نهێژە حەودانیان رووسیایش بۆ ئاساییکردنا پەیوەندیên ئەنقەرە و شامێ هەروەها سەکنا ئالیان دوێ دەربارەیدا ئەندامی کۆمیتەیا سیاسییا پارتیا یەکیتیا کوردستان سووریە نیزار موسا ji ڤیەنا نەمسایê mêvanê min e silav بۆ tekekê nîzar kek nîzar yani Tirkiyeş aliyê xwe be dibêje em ji Sûriye dernakevin Sûriye dibêje Tirkiye divê derbikeve Esed dibêje ez neamade me bi Erdoğan re hevû dû bibînim lê Rûsya her hewl dide pêwendiyên her du aliyan asayî bike dîtina te divê derbarê de bigirim kekê nîzar دەم باش عینی شخۆوەکو تا ئانی زمان کاک جەمال یعنی هەوڵدانە رووسیا هەوڵنە جەدید دێ دەژبەر ku waتی kiliyên navbera Tirkî û rejîma Sûrî de vegerîne ji ber astengînê nû hatine holê û ew astengî jî ji xwe ji me hemû kare jî zelalên piştî ew nêzîkbûna Tirkî bêhtir ji Xerbê re hate nêzîkirin berê ku hewl dihate kirin ku Tirkî wekû dewleteke li herêmê dixwest weke balansekê çêbike di navbera her du mihwerên sereke de lê diver de piştî di vê dawiyê de me dît Tirkî bi gaveke mezin xwe nêzîkî Xerbê kir ew jî yanî bû cihê xemxwariyê bû cihê em bêjin nekêfxweşiyê li cem Rûsya û ji ber wilo jî xwest gereke nû a diplomasî dest pê bike û hinekî karibê diriya wê gerê re hinekî Tirkî vegerîne wê tewazûna ku berê ser dileyîst ji ber wê jî ev hewildana nûn hatêne kirin piştî ew hewildanê talî yê ku em bêjin ku li Esîtana 20-21 manga derbasbûyî de hatine li ser holê دوور de jî di baweriya me de ew hewl wê gelekî vê carî jî wê neçine serî ji ber ew em bêjin bi navê astengiya bêneziman ew astengiyê ku hatine pêş ew astengîne di baweriya me de cihê xwe girtin û astengîne mezin in û tê jê fêm kirin Tirkiya bi rastî jî vê carê berê xwe baş guhart û berê xwe da bercewendiyê xwe yek û li cem Xerbê bi taybet li cem Emerîkî yani hate xuyakirin di hergulîna de jiyan bêneziman Tirkiye bi zelalî berî demekê got ez pêra me ku Ukrayna werê nav NATOyê û ji xwe emze jî kir ser vegera Swêd em bêjin tevlîbûna Swêd û Finlanda li nav NATOyê ev her du tişt hiştin ku Rûsya hinekî xembar bê di alîkî dî de jî yanî di alî ew hevpeymaniya ku Tirkî bi rastî jî bi alîkariya netewîn yekbûyî de di aliyê em bêjin di aliyê xwarinê de û di aliyê em bêjin xwarinê wa da di wê de jî Rûsya ji aliyê xwe ve ew jî sekinand ew hevpeymanî wiha ew jî bo astengîka mezin ku dûrbûnek bêhtir di navbera Tirkiye û Rûsya de çêkir û Tirkiye berê xwe ji Rûsya guhart ji ber vê yekî jî Rûsya niha hewline nû dide û hinekî watî kiliya Tirkiye re vegerîne û hinekî nehêlî Tirkiye bi gav nemestir bi ser Amerîka û hêzê Xerbê de kekê nîzar niha mirov fikir dike van hewdanên Rûsyayê gelo Rûsya van hewlan ji bo berjivendiya xwe dide yan jî ji bo berjivendiya Şamê yan jî bo berjivendiya Enqereyê tu çawa dinirxînê vê helbêsta Rûsyayê ez bawerim Rûsya berî her tiştî bo bercewendiya xwe vê dike ji ber îro wextê dibîne hêza ku weke Tirkî gavek jê dûr ket wê hewlê didê hinekî rêl ber wê tiştê bigirê ya dî bercewendiya Rûsya dîsa li Sûriyayê hene yani ew bercewendî wê jî yani ser kar dike ku bercewendiyê xwe li Sûriya biparêze û ew hevpeymaniyê bi rejîma Sûriyê re kiriye 5 sala û zêdebûn jî ku we biparêze fedivir de berî her tiştî Rûsya li bercewendiyê xwe dipirse û bitekîd wê li bercewendiyê hevalên xwe jî pirse ku îro em çi bêjin bi taybet rejîma Sûriya ku bihêlê rejîma Sûrî hinekî wekû dewlet têkiliyê wê vegerin
دولتا تركي را ودوكو دولت تعامل وتكليب هفدورا بكن أب كوي برجوانديا روسيا دجي ودبن برجوانديا شريك روسيا الدفري دا كويا رجيم سوري سرانسري سوريا دا فدوي واري هني دا باوريا مدا وقت امو مقارنه بكن باوريا مدا بري هر تيسر آستان ناف دولتي کو جي وري خوستن برجواندي خو بپارێزێ باوەریام دەبەری هەر تشتی وەکو ئەمبێژن ساربوونە کەتە ئەو مەلەفێکون هەمە ئانی زمان نابەرە ڕێجیمە سووری تورکیادا ئەو ساربوونە کەتە وێ دەژی ئەو ژی و هەنێکی رووسیا جیش ئالی خۆڤەژی هەنێکی مژول بوو بەرجەوەندی خوا یەک و ئەمبێژن هەنێکی باری وێ گران بوو دوی شەڕێ ناودەوڵەتی یەکونها کەتی تێدا هەمبەرێ ئەمبێژن ئۆروپیا و ئەمریکیا و ئۆکرانیادا فدور ده هناكي روسيا براستيجي بارجرانا ودوي دريجي هناكي باش بروانيت بر شريك خو وهيزن كو ايرو الدفري بيرا اريكارن للباوريام ده هناكي اب هولي ازجارك ديتين مزمان اب هولي كو نهاد الدنجي او هول كيما يد في دما ورد وي هناكي نسر ترتيب كيكي نزار نهاد في داوي جوينا استانه ده هن يعني انجامين بالكيش رودان وزارتا درویا قزاقستانی را گهاند جوینین آستانه به داوی هاتن خلاص بون جوین آستانه همان روژه روسیه دلگرانیین خواه دست نشان کرن گوتن کو چاوا قزاقستان دکاره گوتنه که وسا بیجه tamam em civînê xwe li astaneyê nakin li Qezaqstanê nakin xilas lê civînên astaneyê dê berdewam bikin taybetî jî navbêna Îran Sûriye Tirkiye û Rûsya'da ev civînên astaneyê li gora bahweriyata van çar aliyan ji bo çareserkirina krîza Sûriyeyê destê yekem de karî bû bibe alîkar û ji ber çi Rûsya her berdewamiya civînên astaneyê dike kekê nîzar بله اف فرسك براستي قلك جرنجا كاك جمال دوردا يعني روسيا شخوي هولي دديو او هولي ويجي برد جبر دوامن فروسيا دفي دريد باوريا مدا ويل سر نسكن ايرو يعني تيخو ياكرن بسياسته دا وكو هولنا ددي ومحوركي لجم محوري جنيفي عوابكي ودواري براكتيك دجي هنكي او تشت بريسري فوقت اف هيزين هرمي لف دانا هفدو والسر چار سريكا كيشا سوري را دروننو دي جيفن فدوي واره ندا از باورم جهه جيفيني وجهه رونشتنا وين نا استنجيبه قالكي لبر روسيا يكو امبيجن كو كازاخستان او بريارا خدا كل الشاركي الشاري خوا جاريكو او جيفين بردوام بون بريفت شون دباوريام دوي شار زحفن وجهجي قال لك خفن كوفاج بيني خو ببنا سري جبر برنسيب نتجه ده برنسيب د گفتگو هذا ودوي رود ماب امبيجن او بلانا كو داين بيشيا خو هنكي اعصابكن و بيونديد نافبرا سوري وتركي ده بطايبت ياكوت كوي بن خدمتا روسيا وبرجنوندي ويت سوري ده ويا كوي بن خدمتا امبيجن هناكي سوريا وكو دولة استقرار وفقري وأمبيجن بيج هنا أنجامك وهيزن تركي وكو روسيا دبيجي هيزن تركي السرانسري سوري دركبن فدباوريا مدا أو جفين وبردوام ببن لأو جفين دما ورد بكورتاي كيما يد دما ورد ويت أنجامي وي زيادة جوي نبن لوي أو جفين بلكي نل جي خوي بري لدار ورنا دان ليد باوريام دوي الجهنة ديبن وي أو جهجي وكم مقوتي وي نبي أصطنجي وروسيا وي هم هر هولي خوبدي وأف جفين أنجامن جي در كفن وبرجواندي خوا يكمين وكو روسيا بپارێزێ و دووەمین وەکو هێزن و شریکن پێرە دەڤەرێ واژی بپارێزی و هەنێکی یاسابوونە دەولەتە سووری هەنێکی ڤەگەرێنی دڕیا ڤا پەیوەندیە یاکو دەولەتێن عەرەبی دەست پێکرد ژ ئالیکیدا و هەنێکی ئەوژی ئاستەنگین دیسە کەتنە پێشێدا و ڕێجیمە سووری بە پەیمانی خۆرە نەهەڤال بوو
پەیمانی خوا ئەم بێژن خەرق کردن فەدور دەژی هینەکی ئەوژی جێ خۆ دەسەکنین و هەموویژی بێن نەزمان و هینەکی ئالیێ ئەم بێژن محوەری ئەسیتانە ئەوژین هاتیە سەکناندن پشتی و تورکیاژی هینەکی ئەم بێژن بەرێخوا ژروسیا گوهات و بەرێخۆدا غەربێ وەکە مەعانی زمان فەدوردا ئەم بێژن ئەف پرۆژەیە سیاسی یاکو سووری بە گرێدایی وەکو داویە گوتنێ دباوەریامدا نەهاوێ دەماکن و هینەکی ڕاوەستایی بێ هەتا ئەم بێژن گوهارتن نەدی چێ بن ئان و تو گوهارتن نەدی ئالیە رووسیادا چێنە بن هینگی ئەدباوەرم تورکی وێ بێژن خەیاری خواستانده بن و وێ بێتر بە ئالیە غەربێ وارێ سپاسیاتت کەم کە کێنی زەرموسا ژێ ڤیەنا نەمسایی تولگەل